O le afiafi o le asato ana ai ua mawai. Na mawai le ofisa whaasalalawa le TV tasi ma le leiti o walu iwa tesi ma le tasi whamo. Le maliu whaafua sei o PAEPAE SIMA sao ni SOLOFUTI. Tātou poto tāu fi uma tātou ngā luenga nei tāi au. Se i o tātou mana tunatu ma le alofa i stasio tua ngane, mauso a whai ngā luenga. PAEPAE SIMA, sauni, SOLOFUTI. O i tā alofa, o whai ilangi le fōlau ngā PAEPAE. Mai mautanga tāu ngā, i aiso ia, o wala au le tua, le pule le ola. Ia Manuel Malanga, ma ia mawasino whanga mau o PAEPAE, i le malo le tua. O PAEPAE na avea matangata whainga luenga le ofisa whaasalalawa le TV tasi ma le leiti o waluiwa tesi ma le tasi whamo. Talu mai le masina o tese ma lua a fesifulu tasi. E maliu PAEPAE ua tolu se fulu lua o na tausanga. Ma o ia o se tamo le whanau to o se fulu tasi. Ma ia fio anga o si usenga, ma lie, ma sato ale pai. Ma nalangi na fo i le au whainga luenga le TV tasi. Le pese fia ile li i o PAEPAE e whaalongolongo ai. O sa uang masala e ua e whapena Leo mawa o se moi na o e manatu i a oi Ua umai lo unei wha moe moi Timunga marila o te alu pea Alofa, ia oe dia Le mamunu ese, le avena Masalo, olo alofa, favalea Maunga na fuli maia se i tanu Sami e tumu i a wheai Le mona i tino ua o mai le vai vai Ua o leino se mea a whai Whainga tā te le o Natalia le au whainga luenga le maliu whaafua se ia i o le neitu a ngane ma le uso. Ma o le mafutanga pu'u e whaangalunga tā. Te au sifuru po le astona isa o whaalau ilo ai, whaamai senga ma whaamai whanwhananga i lunga le te o le walu iwa o maliu PAEPAE. Whiu e tā o while, whalau mai le tunu. E o al taimi nei o loo walau mai le tunu, nā tau te misia PAEPAE. Moli atu whaamai senga i le ainga PAEPAE. Sia pau mautu, ia po sia pautu i tono ni mātou le te o PAEPAE. Manuela o Malanga. So se teimi lava o te malanga atu ai i whawhatu ma le ofisa. O te taumwhai lava e se teimi ma te oa i PAEPAE. O te fia maua se mawhutanga fia PAEPAE. E a mata lava ntali e atu le mātou ta avale le teimi mau te o e se atu ai e mau te toi fo i mai lava o pese a masiva lava PAEPAE tono le ta avale. O ia o se ali i sa ia au mai le tele o tangata whaalongolongo i le Matou le tio mai FM valuiwa tesi ma le tele ta ua PAEPAE o se tuangani. O le SIMA ko sister. PAEPAE o kekere mako vaenga. E o mako tina. Le ese se te whaia. Whaia mako ponga mako i kua lua. Mātou, le tele o aso. Le afo. A tele le pisi, ua sau fo le tinga o le ulu le whaalonga ta. O no se walvali le tonu o le potu o PAEPAE. O te sau fafo ata, e tau ana i se tala maali a PAEPAE. A leo se ponga o Meritiana, o ponga o Siaki, e o ponga o Whai. E o fo isi ia
Desi vaenga na ngā lua vatasi. O winga le nā paepae whainga tātele i lo ia tangata o na whaangaluina. Ai isi te mi mā ngai ai ia paepae. Ke me oe vanga i ngunga. A mā ingu mo paepae. Ia pea o mā ua e kāua mo paepae. O ke mangkuainga lava langa kala le whai mei soa ia pea mā kau o le mwhai. Ia whai pea me. Hello, are you here, are you there? Ia pea o le kala ngā paepae. Ia maisi anga mau joke e whai mei. Ia ngiu alu leu so. E misia whai kaka. Kua kere kaka o mai le FM. O sin me fio aku kong le FM e vai paepae. Aura ko whakua paepae whai me vai le kupe. Vai le kupe ngai e ronga i o Michael Jackson. Ia le kake o misia ngi poku. Kau ngai a rufa le kua ma. Woso ngā wangoi le lang. SAMOA Quality Broadcasting Limited last Saturday was told that one of its best and dedicated employee on FM 89.1 PAEPAE SIMA SOLOFUTI has died. And today, SAMOA Quality Broadcasting Limited held a service to say farewell to a brother, friend, and colleague, PAEPAE SIMA SOLOFUTI. We will miss his jokes on the radio and his outgoing and fun-loving personality. Pae, as he is known to all of us, was a very committed and hard-working person who loved his job so much. PAEPAE 32 from villages of Siusinga, Malie and Sato Alipai started as an announcer on FM 89.1 on the 6th of December 2011. Pae is the youngest of 11 siblings and a mother and teacher to his nieces and nephews. PAEPAE will always be remembered of his personality and humor. Thank you, PAEPAE, for making me laugh every morning on my way to work while listening to you on the radio. That's one thing I'm going to miss you for. A lot of people say that a good laugh starts off a good day, so I thank you for that. Here today because we are all missing PAEPAE. PAEPAE was a really good person, very loving, very outgoing, very well spoken. I don't know what to say, but all I have to say is that it was a privilege and an honor to work with someone like PAEPAE. He was very kind and very funny. I remember on our depressing days together, sometimes he would make me feel happy. And I know a lot of fans from 89.1 My FM, especially from me and our radio crew, we will miss him very much. His humor and his personality was always what we remembered PAEPAE. Maritiana Oti for Salafo.